What's up guys, welcome back to Book Network. Hari ini spesial karena gue bakal masak cupcake. Kenapa gue masak cupcake? Karena Raisa mau ulang tahun, jadi gue mau bikinin kue. Doakan Raisa masih hidup. Jadi hari ini gue bakal bikin Elmo cupcake. Hari ini gue dibantuin sama Mbak Vina. Hai. Kakaknya Raisa. Kakak ipar. Ya, kakak Raisa. Pertama, kurang terigu ya. Iya. Kita ukurnya 255 gram. 125. Oh, 125. Jangan kebanyakan. Krim jangan. Ya, ini 125 ya Mbak? Yes. Ya, 14, 15, 16 40, 43 Pas 125, jago juga itu tuh baking powder ya, baking nggak bilang tadi baking powder Cerot doang. Secerot baking powder setengah cerot teaspoon, cari setengahnya. cerot apa namanya, baking powder ya Mbak? Yes. Baking powder sini 1 teaspoon vanilla 1 teaspoon vanilla extract. extract. Di sini. Ini apa ini? Itu ntar buat ini gue salah, mestinya kalau Selanjutnya 85 gram butter. Lu kalau mau beli apa nih namanya? Anchor butter, lu belinya di ini Lotte Mart yang lebih murah 4.000 dari Carrefour. Butter udah, terus vanilla extract ya, gula 95 gram. Adonan udah halus, kita masukin gula. Berapa Mbak? Waduh, 120, 130. Kita masukin lagi 3. target bisa. Kamu mau ikut surprise-nya tangga ya? Masukin telur nih guys. Enggak lah, kita masukin telur. Ini langsung lah order lah. Follow Instagram gua, udah usah mau order cupcake lah. Oke. Ntar jadinya gini kalau udah selesai mau sebelum ke oven. Sekarang icingnya, di situ udah ada butter Anchor unsalted 85 gram sama cream cheese. Masukin icing sugar.
Elmo. Kita udah berusaha guys. Ini homemade. Udah jam 12 malam. Pakai cinta. Kalau kalian ngeliatnya pakai cinta, ini Elmo. Oke? Kalau lo nggak liat ini Elmo, lo nggak punya hati men. Oh iya, wah iya, ini Elmo mbak. Elmo banget kan? Fix Elmo. Welcome back to Bogor Network, Magic Van all about food review in Jakarta. Sebagai permintaan maaf gue akan bawa guest lagi di episode kali ini. Kedatangan Raisa. And they say if you want a glimpse the future you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wander? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in.